Ne ye nyadowa froye. Di kan mengo na me dey siso ehye me de me bomone atu. Oni bom. Afei bomone ne che kakra no me de me jene nso agum. Jene no na me de agum no. Jene no best me twitwa ne style bi apa. Me de am pe me jene akese. Sa na be ye gum ai na mo ni mo kra na me yiwe sa pepepe. Afei me de me salmon egum jene na amachi mo kakra no. Salmon na mabubu no na me de agum sa. It when so mako ene kwa unsusa na me de twi me di ka twi no ansa me wi a na me de me nyadowa afra unse kwa unsusa na bi wa eden hant mpese no so fe ansa na me de me nyadowa no egum sa. Be twi me kwa unsusa no ama na Africa kra nti me de nyadowa no so efra nti me de me toast me be edri me de me egushi egum egushi na me de egum no makata so kakra nti hwe o nsa ni aye no aye so kusia no se bribia sa wo de agushi eye fro ya wo ya no wakata so bohu na yi ti se nkosia fefe me wi a mema na obi wo phone ni mo wai afa yen hwe ha bejai amana siso edi be yesima miensa afem timi se ye agushi no aben kama nti me betete enyadowa no eni kwa nsusa no eni makona metwi ye me betete egum bebe edri me de menyadowa na eni me kwa nsusa no na me de egum no me benum kama na afra ye ebia ebe kata so amana di sima kakra bi afi ya hwe ye de begum obiem bebe edre me de mitinapa eye mackerel ene hu nsuo no afi na me de gum obi wo ho aye wo bre a obia de ne de egum obi wo hyase a no de ne de egum me nso we nso maso ahwe ehun se we kama pa nti o mackerel no na o de egum mackerel no so e man some nice taste bi ajai